Bakit? 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 Ang payaman ay. Tulungan ako man bakit? Kani po sana nagsabot din bakit? Ay, po. Matayag sabot din ako. Ay, po. Kasakitan bakit? Kainom mo lang dayta. Kainom mo lang dayta. Kainom mo lang dayta. Wala naman kainom mo lang dayta. Bakit? Di kanto magamin man anawa. Gunggunam dayta nga mariri nam. Ay, Ay, gunggunam. Gunggunam dayta adi ka paan anawa. Ay di, kanaklakay. Isardang mo ti aginom hanggang agar arakan ngam ay na. Hanggang nga dumdumngag. Tapos no da agawis kanyang nga panaginom ti arak. Ay na po ti partak mo nga mangsursurot kanyada. Ay po. Tapos tatabak bakit. Ay tanaanak man nakay. Kainom mo lang dayta lakay. Kainom mo lang dayta. Wala naman kainom mo lang dayta. Di kanto magamin man anawa. Gunggunam dayta nga mariri nam. Pinagot na gigit sa pahilaing umakot. Natulungan ako na Ay, Ay, gunggunam. Gunggunam dayta adi ka paan anawa. Ay di kanaklakay. Isardang mo ti aginom hanggang agar arakan ngam ay na. Hanggang nga dumdumngag. Kanyang ide, awang pa iti am-am mo nga manginom na imatin tugtitiyag na. Yung pilpilusok ko mo. Ngati kong ko na pangkaimas lang ti agas ti banog bakat at tigas dayan nga ay tata. Ayaw pa madagi ti babarkadam nga pagsurusurutam nga uminom ti aram. Adata karubam nila kay Bursyo. Madagi ti babarkadam ita. Isu dati ayabam ata, isu ti pagpaarayata mo. Bakit? Ay, tal na anak ko na nga road. Edi, binagbagaan kan. Nagka mga dumdungan. Dangdang gamat, dagita babarkadam nga padam nga artak. Tata, isudan natin apa no pagpaarayata na. Kung dati ko naman di, agas ti bandog, agas ti saksakit. O, tatag saksakit ka. Inka na mga alat tayo ti pagagas mo na asit ganit tayo ti kantina. Inka gumatang ti arak tayo ti pagagas mo. Bakit? Tika ka na gumutala. Ay, tulungan Awan ti aray-aray. Awan ti aray-aray kanyak tata. Kumadinangag na ide. Di awan ti aray-aray mo. Ay, po, dapay ti atay mo. Inka ki di nayunan ti arak day tata. Gana nga ikat day tatay mo. Ako, hindi na nga dangdangan. Nyangay tata. Tata tagsakit ka. Sino ti pagpaarayatam siya? Awan ti maasaham kanya. Imas mo ti arak ide. Tata imasamot di sakit na. Bakit mati ka talaga kakayan? Bakit? Anak. Ay, bakit? Sakit nga talaga. Bakit ka talaga? Firme talaga ti sakit na. Madim kaya talaga. Hindi ka karot angan sa gana. Itaray kan di ka aadayuan nga ospital. Ya.